Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün Avgust'un 16'sı Cuma akşamı kunu. Moskva meselelerinin umumi neticelerine kelip işbirlik etmege başlamaganca ABD Rusiyaga karşı yanı sanksiyalarını körsetmege devam edecek. Bunun hakkında ABD Devlet Departamenti'nin mahsus temsilcisi Kurt Volker Primo telekanalına intervyu bergen vaktında bildirdi. O ABD'nin Rusiyaga karşı Skripal kurantasının ziyarlanuvu Ukrayna'daki vaziyet insan haklarının bozuluvunun bağlı olgan birçok sanksiyaları olganını kaydetti. Washington böyle devam etmeyeceğini Moskvaga göstermek istey. Volker'nin fikrine göre Ukrayna ile bağlı Rusya siyaseti denişmegen olsa da hepsi bir sanksiyalarının tesiri var. Sınırlayıcı tedbirler basım yaratkanı için Rusya tarafı sanksiyalar toxtatılganını istey. Bular da Kreml Minsk anlaşmalarını yerine getirmek razı olsa, olar başka alarda sanksiyalar artacak. Rusya Ukrayna'dan öz ordularını çıkarmak gerek. Bunun hakkında ABD Devlet Departamenti spikeri Heather Nauert Twitter sayfasında yazdı. Onun sözlerine göre OBSE mahsus gözetici missiyasının temsilcileri Ukrayna'nın şarkında yanı Rusya radyo-elektron kuryeşinin sistemalarına meydana çıkardı. Aynı bu vakadan bastaki çatışmanın teşkilatçıları Rusya Federasyası'nın arbeyleri olganını tekrar isbat etti. Avgust'un 11'inde OBSE mahsus gözetici missiyası OSE sabatını yayınladı. Sabatta gözeticilerinin pilotsuz uçağı işgalciler nezareti altında olgan Lugansk vilayetinin etrafında radyo-elektron kuryeşinin 4 sistemasını LR-3, Krasuha-2, Balena ve Repellent bir kaydetkenini bildirdi. Bu Rusya Federasyası ordunun silahlanuvundan olgan Rusya texnikasıdır. Bunun ile pilotsuz uçak Rusya'dan Ukraynaga kanunsuz surette kirgen yük maşinalar sırasını da kaydetti. Sabatka göre maşinalar sırası gece yerastı yolundan hareket etti. İşgal altındaki Чистякова etrafında 8 maşina tapıldı. 5 dakika sonra ise 6 KAMAZ'dan ibaret olgan ikinci maşinalar sırası kaydetildi. Acele surette Oleg Sentsov'ni azat etmege Rusya'nın Birleşken Milletler Teşkilatı'nın ekspertleri çağırdı. Uç mahsus maruzacının münasip arizası insan hakları boyunca BMT Yukarı Komissarının saytında yerleştirildi. Ular narazılık gösterip Mayıs'ın 14'ünden açlıkını tutkan Ukrayna siyasi mabüsünün sağlık alınan rahatsız. Bu münasibet ile mabuske gerekli tıbbi yardım etmek Kreml'ge müracaat ettiler. Kreml Oleg Sentsov'nun anası yazgan oğlusunun mefası hakkında arizanı bakmak ret etti. Rusya prezidentinin müdiriyetinde bildirdiler. Müracaatını mabüs ozu yazmak gerek. Ama 95. gün açlıkını tutkan Sentsov mefa hakkında müracaat etmeyeceğini endi kaç kere aytkan edi. Bu malumatını Rusya hukuk koruyucusu Zoya Svetova da Avgust'un 14'inde Oleg Sentsov'ni Rusya koloniyasında ziyaret etken son tasdiqladı. Tafsilatlıca levhamızda. Mektubune cevapını Lyudmila Sentsova bir ay sonra aldı. Anayasa prezident fermanlarında esaslanıp Vladimir Putin'in müdiriyetinde böyle cevap verildi. Mefa esnasını mabüsünün ozu istemegence başlamak hiç mümkün değil. Putin'in matbuat katibi Dmitry Peskov Rusya'nın TASS haber agentliğine tesir ederek koştu. Sentsov mefa hakkında şahsen müracaat etmedi. Demek Rusya tarafından da red cevabı olmadı. Ukrayna Yukarı Radası'nın spiker muavini Irina Gerashchenko alıngan red cevabını tafsir ederek hatırlattı. Evvel mefa etilgen Kreml mabüslerinin hiçbirisi bunun hakkında şahsen müracaat etmegen edi. Putin bile Oleg mefa hakkında arizanı hiçbir vakit yazmayacak. Böyle etip Rusya Federasyası Oleg'ni yavaş öldürecek. Bazar günü anasının doğan günü edi. En kıymetli bakşışını bekleyedi. Oğlunun kaytuvunu. Bunun yerine ise Kreml'den kelgen pis mektupni aldı.
Интерфакс Руссия агентлиги малюматны тешкермек için Ямало-Ненецк Мухтар Бөлгесінің мефа меселелері бойынша комиссиясына мұражат етті. Анда Сенцовның мефасы аққында аризаны алғанлары таздық етілді. Ве мефа эснасы мабюсының шахси мұражатындан башланғаныны қоштылар. Русия журналисты ве ұқу қоройжысы Зоя Светова августның 14-інде Олег Сенцов Русия колониясында зерет етті. ЮАТВ телеканалына тафсир еткенде Сенцов мефа аққында мұражат етмейдегіні айтып берді. Он уже говорил, его адвокат. Эвел озу да айтқан еді, адвокатынен де білдірген еді. Мефа аққында ариза язмайжақ, әрекетлеріні доғыру кебі көре. Ачылықны бұтун сияси мобюслерінің азат етілмесі үшін тута. Светова режиссернин колония башы веда айки хадимы янында экиса девамында қонушқаны айтып берді. Фото, видео япмақ изін берілмеді. Оны сөзлеріне көре шымділік Олег Украина омбудсмені Русия зенадашындан алған фото сүретлерінде олғаны кебі көруне. Пектез ерола. Әрсаба тамчылық япылаве ғыдалы қарышмалар берілі. Врач колонии сказала... Сенцовның ишанған колония кемлері япы полғаныны япа, ама ичбір тахминлер етмей. Әкем она тамчылық япылғаныны ве ғыдалы қарышмалар берілгенін айтты. Ама бұ оны сақ қалдырajak вазиет дегіл. Ұқуқ қоройжы қайдетті ки Олег алыны хафлыға яқын олғаныны айтты. Сақтеве уйдырума қабатлардан 20 еллық шидетлі апиш жазасына макюм етілген Украина режиссері майысының 14-інде Русия писханелерінде ятқан бұтын Украин сияси мобюслерінің азат етілмесі талабынен мұддетсіз ачлық илан еткен еді. Артем Хоменко, Халисе Зинедин, ЮАТВ. Русиядан радиоактив модели олған контейнер себебінден Будапеште елчыларының Минсету ве тушыру вері вақтын жақа патылды. Бұны қында Reuters хабер әті, Френс-лист адына валиманның әкі би елчыларының Минсету ве тушыру вері ақшам учса девамында қапылы еді. Бұл вақа иридиум изотылы олған контейнері артқач қыздырылғанынан себеп олды. Маде Мажаристан шеркеті тарафындан Русияның Димитровград шерінден сымырлан еді. Мажаристан февкуляде вазиетлері бойынша дересінің темселжесі Мартин Хайду қайдеткеніне көре, елжылардан ичбірісі зарар көрмеді, сағлық үшін зарарлы мадделер этрафтаки мұйтке оғрамады. Қачақ президент Януковичны адвокатлары Балонь район махкемесінде кечкен Девлет Хейнлігі давасы бойынша мұнақашаларыны бозмақ девам еті. Махкеме отырушыны кетешатыны экранларынызда көре білесіңіз, шымды есе мұдафа тарафы нефбеттікі мұражатларыны оқый. Яны шаатларыны сорғудан кечірмек талап етелер, бұны япмақ үшін техника кетірілді, яңғыртқач, ноутбук, махкемеде шаатлар сорғусы бітіве мұнақашалар вақты башланғаныны білдірді. Сабық баш Назира Николай Азаров шатлық әтмеге тұрышты. Янукович адвокатларының талағаларына бірі Девлет имейджесі Юрий Ребловның реді. Адвокат Виталий Сердюк махкемелерінден Янукович Ребловның қызметлерінден рет еткеніні білдірді. Виктор Януковичның адвокатлары хачкере бозулар япты. Махкеме тұрышларында келмеді. Истеклері или махкеме залыны терк етіп кетейділер. Виктор Януковичның мұдафасы үшін аққыны тәмин етмек үшін махкеме яны мұдафа тарафыны тайын етмеге қарар етті. Айрыжа қайды тәмке махкеме Янукович течкен адвокатларны девадан ұзақлатырма қарар алмады. Эписі беші махкеме залында. Дно адвокатской этики не в одни... Бойле шей имкансыз. Ичбір девлетте мұдафа тарафы өзіне бойле алып бармай. Эписіні шаатсыз. Мұдафа тарафы бүгін әгледжеті маша япты. Махкеме мұнақашларға кешмеге қарар етті. Виктор Янукович мемлекетні 2014 февраля айында терк етті. Украинада Янукович әназы у жинайдавасы фигуранты. Иқтисади жинаятлер Девлет Хейнлігі ве бұнын еле Аврамайдан іштіракчелеріне қаршы жинаятлерінде қабатлана. Киевде геже ұлған афатның ақыбетлері йоқ етілі февкуляде вазиетлер бойынша Девлет қызметінің хадимлері сув басқан yollarda ве ерасты кечетлерде совны помпалап чекелер. Екылған тереклерні жиштыра, бұның еле қортарыжылар сув астында қалған бір қач машына буксирне чекіп алмаға
ярлы етті. Геже күчлі яғмур нәтижесінде шәрінің бір қач соқағы суға батты февкуляде вазиетлер бойынша дәулет хызметінің мәліматына көре ән азы 14 рек йықылды. Синоптиклерінің білдіргеніне көре күнді ваманда күчлі ел или бұранлы яғмур ола біле. Құрметлі серджилер, бұл дақиқаға бұл сонки хабарамысы дады чо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.